Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita bukyo. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na adtoy pay ni Auntie Jor. Thank you. Pasensya papagayam, awan kami iti sumagmamanong aldaw, gapo iti pa nagtrangkaso to'y numo. Kat uray madipay laang ti bagbagi, kapilitan nga agsurat ken agdrama kami, tapno adda maiparang mi kada kayo, an ayat amang tartaraba iti amin a drama mi dito'y Jor Drama Tips TV. Kat no adda gundaway nga awan ti ma-upload papagayam, maawatan da kami kuma. Kan mabalin nyo lat ta adenggan dagiti saan nyo pa'y anangagan. Ta addaan tayo iti talo a playlist. Unay daytan kaka, anaraarti namnama kan Ilocano Tips and Vlogs. Ti comedy drama tayo nga unay daytan kaka kat addaan iti 272 drama episodes as of now. Mabalin nga i-click yu ti playlist tapno sigurado mga ganyo amin papagayam. Saan nyo amagan amin dayta, iti lasod iti maysa nga aldaw. Mabalin 5 laeng a drama ti mga ganyo. Isu nga adu pa iti saan nyo pa'y anangagan kakabsat. Dagijay pa'y laeng ti denggan nyo, nukas di nga ti upload. Ala, pagyamanan iti panakaawat yu papagayam. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan arapolwan. No kayat mo ti kwarta, paguy uyem tadila. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Unay mo tinanang, awan man kwarta kon. Nabayagan nga awan ti kwartam, itala nga amam. Awan pa'y may gaman na kwarta. No kaya mo ti kwarta ka paguy uyam tadilam. Unay daytan kaka. Apay, no irwar ko ti dilak apaguy uyam. Agmajek, kat agtindag ti kwarta na. Langgong, agbannog ka Iswa ti bagayo. Saan ka tapaguy-uyan ti dila? Husto matimbagak. Ano kayat mo ti kwarta, paguy-uyam tadilam. Jaklat ta maawatan na lang. Saan aya mabannog ka kat agal-al ka? Nga oray la agoy-oy tadila. Ay, saan kanyak na lang? No agal-alak, kat sana madmadlaw. Nakarilaksak lang. Jak amukeng ka. Unaretan kaka. Maawata ko, ti kayat siya asawa na na. Kastoy na irwar kon ti dilak sa agal-al. Bagay mo. Kasla ka aso. Anak ka uy-uyon ti dila na nga umanal-al. Unaretan kaka. Ay, uy dila. Nay. Agpadpadakkel kamat iti bagay, milyo anak. Sagsagarak ti aldaw apan nakapasabak ko iti uy dila tatang. Anya? Uray daytan kaka. Uy dila. Uwan tatang. No mabannog ka, agal-al ka. Agoy ti dila. Ay uray daytan kaka. Sumrekak a laborer. Ay nadagsan ti trabaho ti laborer. Kabalak na itatatang. Isungarod na pagpapigsag ti bagik. Babaan ti panag-exercise ko iti kastoy. Ay uray na tan kaka. Malakit panasib nga ron Agam saan mo akabalan. Mangkita kan tumot lang iti sabali apanggedan ta narigat ti laborer. Nadagsan ti trabaho na. Kabalak tatang. Unay na tan kaka. Naka-sporting kamat baraw. Papanam. Nakagbiro kiti trabaho tatang. Iyay syudad. Saan tatang? Ito lang lugar tayo. Sa bagay. Ano ditaro kayat mao.
Alam no, saan mo akayat? Awan ti masarakam. Sigurado nga ron nga da masarakak datang. Ngamin, kayat ko ti maadan iti trabaho. Isumay. Basta kayat mo lakit di tiyang trabaho. Ado di tari masarakam. Perfectly said tarang. Absolutely correct. Let's go. Ay imbag nawasan da kalukaw. Ado ka kalukwam. Ulay-laytan ka. Asino tinakaamuam ng kasapulan kami ti trabahador. Ado ti mga ibagpaga, sir? Sikat kayo ngamin. Sikat? Well, sir, nagkuna sikat kami. Saan kami ga-influensyado a tao? Saan kami dakil a tao? Saan kami abaknang? Sikat kayo, iti kinapakong maba, sir. Tauray baknang kayo. Ibagbagayo saan kayo abaknang? Sige. Saan ta na pagsaritaan ta ita? Di gagaram, ti pagsaritaan ta. Kayat ko paguy-uyan ti dilak, tapno damat kortak. Paguy-uyan ti dilak? Sir? Kat no lagi ti aguy-uy ti dilan na, kat lagi ti agbekal. Ay, sana kasta, sir, ti kahit ko asawan. Ti kahit ko asawan, kat kasta uy. Ti kad, nang trabaho di tao, mabanog. Aganang sab, wano agal-al. Ada agal-al arumor ti dila na. Ay, just kika. Apay, asaw. Saan mo ta, sir? Ngam, it's like a dog. Agal-al. Sige. Anya trabaho ti amom. Amok amin, sir. Basta may suro lakit di. Masapol ka di pa'y ngay suro ken karag iti ramidem. Saan mat, sir? Amom tiyang sakdo, agdalos, agpanigos itinuwang kada kabalyo. Aso, baboy, kanda dumapay. Anya? Apay, saan mo nga mo? Amok, sir, naglaka. No, kabailan tayo tagdigos. Kabailan tayo mang padigos. Uray tao, kabalak apadigosan. Kaya nak-apadigusan? Ay, naisot ko na yun, sir. Di isot yaramidag. Bayabon. Kabaalam tiyang pukan iti dakkel na kayo. Abo ng laing taramatam. Ay kat, ikarigata na, sir. By all means. Kung ano ang utos ni boss, yun ang aking gagawin. Kaano ka nga ron namang rugi? Itan, sir. Ima kamad. Anyagan ti pagsukatam. Kan amin nga aramatam. Adumat siguro ti lupot yun ita, sir. Sinilas. Kas kada toothbrush. Kan brief. Asaan nyo na kay kaya? Ayun na. Unay tan kaka. Agawin ka kidli. Kain kaalan na iti masapsapol mo. Tauray linawas nga agawin ka. Unay tan kaka. Nagsaya atin ta inawat da ka milyaw baraw. Una tan nakapasa akit interview ni Don Magno. Ay ka, uy dila daytaan. Kaya't kung harot ti kwarta na nang. Sa bayam ta agoy ti dilak. Masapol nga minaya pagoy am ta dilam no mabanlog ka. Ay uray daytan ka. Isumot ti ko na ni nanang. Ano kayat ko ti kwarta? Masapol ka no apagoy-uyak ti dilak. Ang banaw ti kayat nasawain. No kayat tayo ti kwarta, masapol nga agbannog tayo. Kasta ti kayat nasawain. Ay, unay na itan kaka. Nagamot kaya mong kabalyon, sir? Well, di kusam na ito. Ang mga kong taranak, sir. Saan? Nasimpod na ito. Basta saan mo ang bisitin? Apro samlay. Kayat na. Itapay lang kat kusilapan lang kon, sir. Makakugkog tarsamot kan kanyak na kakabalyong. Asit gam din kat apro sam. Abit lang tayam amu kakinkwana. Apay tao.
Unay daytan kaka. Emilio, meet your friend Milio. What? Katukayok to'y kabalyom, sir. Kasta nga ron. Unay matapan na kay ranrananan. Kabalyaw, ti ka nagnagan ka. Amom ngamin, Milio. Regalo na dinulok na ita akabalyaw. Emilio, tinagan na dinulok. Lakayan na ita akabalyaw. Nakapsutan. Sa di nakaan-anuan. Namno bisita makas na ko nakitay. Talaga, ang makaraman kay tikog tarna. Sir, ang pantay ka pa nga roda, kabayatan ti panang panigos ka. Tano agbuatit kat, adda kayo ang mga nawa. Mabitlay, amom kali ti umuli ti kayo. Amok, sir. Lita kang agkamang nagwatit. Partakam ti kumalay at iti dayta kayo. Tuladem, tay agkulimbi ti nabakas. Unay daytan kaka. Domingo gayam italakay. Apay ay abakait. Saan aya di Domingo nga gawid ni Milyong anak ta? Ay wala niya. Agawid ita. Kumusta nga tamot tan ti panagtrabaho na? Narigat latamot at awan kat nga raw dinala ka trabaho. Ultimo ang surat iti drama kat narigat may busan ka mo iti mapanunaw. Apay nagsurat kan aya iti drama? Tayo saan mo't ka di ngam adagayem ko a writer. Kat may busan mo't ka no iti isurat. Ay kasyempre mo't pagalalaan na laangan ngay mo't iti istoryana. Pakakitaan nga awan nalaka trabaho. Nagrigat to pa iti mangan. No kurang tingipin mo. Nagbayag tiyag ngal-ngal. Kano mabsog ka, nagrigat tiyag kutay. Ayo daytan kaka. Anda tadi ti abay ni Emilio Akabalyok, Milyo. Pinadingos mo ka di anaimbag ni Emilio. Wan, sir. Sinampam amin apasat ti bagina. Basta ini kakiti shampoo kat nagayos mo iti amin na pasat ti bagina, sir. Saan mo nga inis-iswan? Aman, sir. Inis-iswa ko no inapaprusak ti bukot na, kan ti ulo na. Ma'am, amakak nga raw ta, kumusilap. Kasta dayta, no kumita sila la ilo. Ang kusilap. Una netang kaka. Sinapsapwam, tibakrang na. Pinusit-sitak latan iti host. Takas taon iti kusilap na kanyak. Amang anukog taranak, sir. Saan? Nasingped ni Emilio kunakmanen. Alay ko. Impasnot na mo't ti ipos na itibukot ko. Binugaw na lang. Dinagdiso ang ilaw. At idog namin ti ipos na. Isa nagaw at naka. Ay, yung baglaki din ang arong ta sa nakirupak. Diyos kay. Nasibuga ko nagiti nagpusko lang masitas da. Kan nakarwasak mo't ng tilugan da. Kita anak ni Lola Sidra. Ang mga nabaunan nak. Ay, agpamaranga ka na bandog unay. No umasidag. Iroar ko tidilak. Sak agal-al akas laasaw. Umay nga kasun ni. Urayik ang makasidag. Ay, unay datan ngal-al mo, Barok. Kakitaan na nalabos ti bandog maun. Lola. Ay na, kasi kamot. Aginala ka ngamin kasla ka mo laason nga manalal ka naguyo ti dila na. Ay, talagang kasta no. Ado ti matrabahok, Lola. Mabanlong ka kiti kasta unay. Amok day ta. Sintomas tinalaw sa bandog. Ti kasta kita ti panagal-al. Iswa masapulayin na namon. Ay namasya na launay kun ka. Isungay kang kamani ti kwartam. Aguray ka ikang ka. Kautak dito barukong ka. Masya anak ngamin unay at talaga kang ka.
Ay na. Ay na panyo dito yan. Ha? Sinsilyon sa mo, titid na. Agam awan mo tagkarati kita barya. Awatam dato na. Awatam. Ha? 2,000 na ito. Ha? Ay, nagadon lola. Ay kasta nga girigalo iti kwarta. Feel ko nga maenti panagal-al mo. Ha? Katim mo ko iti kaunggak ti asik keng ka. Iswa da ito titid ka. Awatan mo na. Ay, agyaman ak lola. Nagimbag kayo aparswa. Amam, dublin to da itang agsubli kanyak. Tatyan yaman na may parabor tayo iti pada tayo aparswa ke. Isublin to ti Diyos da ita dublay. Ha? Kano pakitami ti asi ti pada matao. Diyos ti pakpakitami ti asi. Gapu iti da ita. Paraburan na ka iti ad-ado. Ngam tinay parabor mo iti pada matao. Nagimbag kayon lola. Kasta at ipagwada na lola. Unay detan kaka. Tadada, guray ka man tako. Nayunak pa iti sangaribo da ita kwartam. Amazing! Ay, unay detan kaka. Kumusta ngay ti trabaho, anak? Talaga husto kayo na nang. Husto ak nga. Ano kayat mo ti kwarta? Pag-uyam ti dila. Unay detan kaka. Kauwam mo ta talaga. Orela aguy-uy ti dilak nagtrabaho. All around work. Laborer kas kada helper, kas kada caregiver. Talaga nga aguy-uy ti dilak na nang. Ay, sada bali anak ta. Nagoy-uy mo't tabul sa miti papel di bangkaw. Ay, gusto kayo na nang. Angam narigat. Anya ti kayat mo asawan. Kasapulak ti ina na nanang. Apay, di mun kayat ti kwarta. O sino mo ti sana mga yati ti kwarta? Ano sam nga rod anak? Saan kamot anak kalpas? No nakalpas ka kumaa ke opisina ti ayan mo. O, di saan ka kumauna mawanog? Angam ala, saan ta napagsaritaan da ita? Ano sa mon? Angam punamot nga aginanakan. Inanak iti sumagmamano abulan nanang. Agurunungak manan iti pigsak. Kalpasan na. Pag-uyek tumanan ti dilak no kasapulak ti kwarta. Ay unay daytan kaka. Wen papagayam. Ammo tayo nga amin na trabaho kat makabannog. Ngam no kayat tayo ti madani ti kwarta. Aggagat tayo. Ken agibtor tayo. Ditan kagayam tinagibusan ti pakasaritaan arapawluan. No kayat mo ti kwarta pag-uyem tadila. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang taraway.